uBram Mike incwadi yakhe ethi Gangster Code ngiyabona ukuthi iwashesha wayigcinisa ku chapter 55 bekumele afake no chapter 56 ukuthi njengofisho omncane kumele uhlanganise inkunzi uyibeke ndawonye mase wena njengofisho omncane utshuze ngaphansi ubaleke nomcebo bekuyithina ke labo sihleli sigengelezile esihlabathini solwandle sidli life nge-teaspoon kumnandi sijabulile. Family nazi izinto ezikhala kahle perfect slimming nuts akhuculula amafutha astubborn nangadingakala emzimbeni mase uluza iweight kanjalo akudingakala ukuthi uzuye kwi-gym akudingakala uzoshintsha i-diet okwakho nje ukuthi udla ama-nuts mase uyalala the more ulala is the more uluza iweight ayatholakala ke Pretoria North eTeresa Park futhi ayakhoriwa iSouth Africa yonke bayatholakala lapha ku-Facebook kanye no WhatsApp. Ithe ilife isemnandi kanjalo sisahlele sirelaxile sezwa kuthiwa phela uBram Mike neKingpin bafile boyi2 asazi ukuthi ubani ubulala iKingpin but uBram Mike noKingpin bafile boyi2 kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi inkinga zethu eSouth Africa ziphelile ngisho singabuyela emuva sihambe siyorula eSouth Africa siyophatha siyibize ngokuthi ingcamu sisters ongasoze wayidefeat yithi ke lapho sangena kanje eSouth Africa sangena ngale walk yabo le walk le yokukutshela ukuthi angeke uzusithinte ayikho into ozosenza yona angeke uzusiqede surprise ke mangabe sithi siyafika sifike ekhaya sathi sada ukuthi nje asike sihambe siye ekhaya nje ukuba sekhaya kuzosikhumbuza ifeeling yamawethu because uma wethu is the last thing empilweni yethu ade igugu esayithola sathi nje sohamba siye ekhaya siyohlala sibuka izithombe zamawethu sihlala ekhaya nje yonke into ibe mnandi angeke uzukholweke ukuthi satholani mesifika sathola istepfather sihleli sinabile sithedeke kusofa sigqokile ngisho nokugqoka thina sazi ukuthi lo muntu lo wafa kanti asazi lutho ukuthi lo muntu bekuyice iplan yakhe span uBram Mike ukuthi yena asithengise kuBram Mike ukuthi uBram Mike asitrain asebenzise for ubugebengu bakhe yena waekuthenga ukuthi ufile kanti ubamba umoya nje lapha yabano uBram Mike baplanile sonke thina lesikhathi sisebenza kanzima sihlukunyezwa sijinyiswa sibhizi sisetshenziswa nje njengethuluzi lokwenza ubugebengu le stepfather bekuyisona is behind all of that. Ithiwani ke masinje sithe saqhamuka nje saveza ikhanda nje lokwe stepfather kwavelane kwahleka kwathi mantombazane dala nginilindile dala ngihleli la ngilinde nina bengazi vele ukuthi nizobuya endlini yanyoko nizokhalela unyoko dala nginilindile ke la okwakhe Saru ahlala esandleni yashintsha indoda yabheja amehla abomvu yathi ngithi okakhe Saru njengamanje akuhlala esandleni otherwise ngiyanihlaphaza ngiyanihlikiza manje yo kwavelene kwasicacela ukuthi stepfather vele azange safa bekuyiplan yaso benoBram Mike ukuthi sona sisithengise kuBram Mike cabanga emva kokusebenza kanzima kanje sihamba silwa lapho uBram Mike trainer sihamba nje siyithuluzi lokwenza indlela zobumnyama kanti besithengiswe ile stepfather umuntu obelala noma wethu embedeni kwazi bani ukuthi noma wethu lo akabulawanga isona istepfather sethu uSamson sabheja amehla abomvu sasitshela sathi ningafuni ukuthi nginidwengule kwebhubesi ngendlela lengadwengula ngayo uma wenu buyisana kwami esandleni ngikufuna njengamanje ngwafuna wonke lama drugs enawathatha kuBram Mike mangabe kuukuthi seniwathengisileke ngifuna isent nesent eniwathengisile ngalo ma drugs mangabe kuukusenidlila imali yakhona nizokwenza iplan ngoba mina engakomi lamathe engiwathela laphansi ngifuna ukuthi imali yami isisesandleni saqhubeka le stepfather sathi mina bengeke ngibulala iKingpin for mahala ngoba bengiyibulalela ukuthi nina nibuye nizele eSouth Africa bengimdoba ngicabanga ukuthi ngiyibulaleleni bengiyibulalela ukuthi nina nibuye nizele eSouth Africa nazo ke senifikile seniyithelile bozithelile seniyilethile okakhe Sara esandleni